March ni thum ni nga ni ani a Russia le Ukraine indo ni riat na ani a indo thu thar omang ang te kan ngai thla ho le don ani ni zan lam le vo in lam khan indo na lakal mek zela Russia le Ukraine indo wanga ral tlan chuan makte doi khatan kai to ni in UN agency chuan apuanga tun kum zabi chunga ral tlan pung chak ber an ni mek Russian force te chuan Kherson an luta khotlang lam media te point hei hian zep seng to bik lo ni in alanga an ron puang chuak veta Kherson hi Azov Sea chua ka mai ni in beinan na sa taka chua nuwa he khopui hian la a hei hi chu video masalama po khan kan ron ti chua to kha he khuwa hi misaila bayani a Ukraine sipai zatel te chu an in surrender a Russia lam hian in surrender te hi man lovin Intiam kamna nei tir nuwa rang thayang berama ni in lama ho turin anti he khuwa hi Russian sipai ten an thunun to a Ukraine local administration ten in beremin dan le thupek po pa ngai taka kalpui ani Azov Sea kwama khopui pakhat longchol mun poimo tak mai Mariupola po Russian sipai tam takan luta in beina chuak na sa nizan le voin lampo khan Kiev khopui chu bom manga bayani le a News source ten khata chuan Kiev le Kharkiv hi Russia an la to ti ten han puanga mase fin fiana dangkan mu mai lo wangin kan ron soi chiangam lo in beina na sa taka chuak ti ero adike Ukraine khopui lian ber dot tu Kharkiv po nizan le vo in lam khan bom manga bayani le a sipai in khorna mun te Russia lam hian an phin dar nual President Zelensky chuan video ti chuak le in Ukraine mi puita chu an huai sen na le anin pek na afak hle Mariupol hi Russian sipai ten an la trap to ni in alanga an la ani chuan Crimea le Ukraine khochak lam Zelena solte ho omna Luhansk le Donetsk tan mun poimo takani dona Crimea le Donbass in kalpona khomol poimo takani don Russia sipai ta tan che da ol samsat don bokani heti lai hem President Volodymyr Zelensky chuan voin ninga ni hi Ukraine sipai te tan ni thani in a soi ve boka mel ma chet na turan ruwa manna an plan enge mozat an ti sukuk saka an ti chet sakni in a soi UN no chu danin Ukraine mi puite ram then omatlan lu to zat hi nuai soman kai chau to ni in an soi an tam hle ani tun kum zabi chunga ral tlan pun chak ber hun a thleng ni in an soi heng ral tlan te hi EU ram nei to ten an tuam hloma Ukraine chu sarkar zongjong deuh thoinan support awangin an mi puite himna zonga an ram chua san te po ram hausa hoten an puya anin phalviau ni in alanga thataka lo don son an ni chomdol na chi hrang manga vur an ni mek zelbok heti lai hian Ukraine emergency service chuan Ukraine civil sang ni vel tun indona hian an boral to ni in an soya mase hi fin fiana engma omlo thunga indona renga mani lam chan thatna tur hi an puang deuh zia ti hriat a tha Russia lam po ni se Ukraine po ni se chiang kwang tak ani na chia hian an puang khat hle a oi chin tok na ya tho me Ukraine lam khan Russia sipai sang ruk don Ukraine sipai nan that to ni in an puang choya kha khotlang lam poin an pompuya khotlang media te chuan an puang na sa hle hemi nu hian Russia chuan an sipai thiza tan ron puang chianga sipai zali somko pare tan chan to thuan soi voin lam khan Ukraine Defense Ministry chuan Russia sipai sang kwa vel an thi to ni in aron puang hem mai fin fiana eron nei lo thung heti lai hian Twitter chuan Russia chanchin bu Russian Today RT ti a hriat le Sputnik account te chu an block sak mak mai Russia lam hian thu dik tok lo an puang na sa ti in an puwa Twitter lam hian an block sak ta mak mai ani Mariupol an hual Kherson in beina chuak le ole he chanchin bot sei lai ninga ni tlai dar nga le achan ve an ni huna chonudar ni borvel khan ni chena kan soi Azov Sea chua ka longchol mun Mariupol Russia sipayan lut na sa hle a Ukraine sipai tenen an in nuai na sa hle boma puaka kilrang atangin he khopuya hian in beina achua kani helai muni Crimea nei ni in Azov Sea hi Mariupol nen anin rina ani Mariupol bulmai hi Ukraine atanga in la rang pol ho an rambiala ni boka Mariupol hian Russian sipai te chawan chelova
Ukraine na tanga zelen na sual Luhansk le Donetsk People Republic sipai te po an chena sa hle an ni hian Russian sipai te an pui ani Kherson khopui lak le lak lawa khotlang media te le Russia lam media te an in hiala Kherson a in kana achuak le a Russia sipai ten an la thunun lo ni in Ukraine lam chuan an soya US Defense Senior Official in Kherson hi Russia sipai ten an la thunun lo nia a soi nuwa Putin a sipai ten Kherson an la felto hei hi tun in dona a Russia sipai te thunun to zinga khopui lian bera ni mek ni in Russian lam chuan an soya mi hring nuai ni si nga chen na khopui ani soi to angin Russia chu sarkar rang te chuan an hrek luya an theina mual an hrek hlomani economy lama te sport lama te poni an theina na Russia an hrek tlang ani ber mai Twitter in Russia News lian Russian Today le Sputnik an hrek nu khan Sputnik le RT YouTube channel English German French le Spanish ati chua chu an dok sak le don video masa khan kan soi thuak to a Russia hian Ukraine la ka tanga zalen na sual te chan chu adua heng mi pui te pui dil na hi ti hlotling chu tiang chuan tuna ma an la me ka ni Ukraine sarkar chu Russia thurin huan turin an du boka USSR ram lo ni to te NATO le US ten an thun o de vek to awangin Ukraine po tuna NATO kai bu an tang ve le me ka Ukraine hi Russia hian achana ni chuan emo NATO member ngeta alut chawani chuan Russia tan chuan chet ngaina om to lo tur khopin US lam tang ten an hual vek to ani chu wangin indo pui chua huamin Russia hian aram ma hun thlirin che tala me ka ni bera sarkar fongsel tu te thlak hi adua ma se sipai chakna tel lo chuan chu ti mai thlak thein ni lo mi pui torna tur po hrelok sa nge yang rinain Ukraine lam hi an tlom har kan ti don nge Russia hian Ukraine mi pui adim luata atha chen ve chawin atang lo theilowa ral thuam lian a mang du hri lawani hi ma se Ukraine mi pui chuan Russia rin phak bakin an tuar ni in Russia hian a hria a kong le lama chuan Ukraine mi pui te hi Russia hian a khongai ve tho nia alan na chu chom dol na thiar lut zut mai he ni nimin lama tang khan Russia hian chom dol na rang Ukrainian te ta na ron phurlut zut maya humanitarian tran puina po tamlua om lawa pe ka in huam thu Russia chuan ala puang zui an mi pui te chom dol na pe ma se Putin a hi ana tumala ti hlotling lawa khotlang ho thunun Ukraine hroi tu te lal na pai thla ka ni ma chu Russia foreign minister chuan kan chedona ti cher mai ni kha chumi pai thla tur chuan an sipai te aka ngai sia boro ka vung tel ani Russia lam chuan emergency meeting an nei chuk ka Mariupol le Kiev mi pui maktadoi thum te tan tran puina an ngei tu sakrum dona hei ba ka Ukraine kho pui ber do tu Kharkiv mi hring maktadoi som panga chen na te sumi kho pui maktadoi thum chen na te chu man mo taka tran pui ngai ni in an hria hetiang hian engwangin nge Russia hi aron chet le tak chiam si missile le rocket mangin asai duma mi noi som don an tlan che to boka atran pui le tho si ti chu zo na om me ka ni Ukraine mi pui te hi Russia hian huat na nei lawa an hroi tu te thlak hi Russia tum ber ani zo ka ni tran pui ngai an om chu a mule thei si lawani bera mi pui te tel lo chuan ram hian hlutna nei lo zia chu Russia hian a hrachiang ve tho ni in alang Ukraine mi pui te an huat lo zia chom dol na mangin an lan tir ani ber mai heti lai hian kan puan to angin zanin hian Ukraine le Russia ai o te chuan in biak na an nei le dona he chanchin kan bot sei lai ninga nit lai daruk Belarus huna chon hudar thum le chan le borvel thleng khan in biak na tran ala ni lova in biak na hun tur helicopter in an pan mek ti chu kan hriat thein nung berani pathian zara kan dam chuan naktuk jing newsa in biak na chungchang po hi kan ron ti chuak man tura nga yang tunlai India ram news lu tu ber pakhat Ukraine India jirlai te chungchang ani har satna an to dan chanchin chu video masalama khan kan tar lang to a nimin lam khan modi chuan Putin hi bia in India jirlai him taka hruai ho an ni theinan malak pui turin angen hei hian ra tha a chuang nga la darkar som ni pali chungin thlona som pariat mangin India mi te hruai man bei sayan ni a tuna hian hruai chua na kalpui me ka ni thlona som pariat zinga hian Indian Air Force thlona pathuma tel nge
India chuan Ukraine a India mi omte hruai ho na akal pui meka Operation Ganga ti mingcho in atira tangkhan thlona somthum mangin India mi sangruk zali hruai ho an ni to ni in Ministry of External Affairs thupuang tu arindam bakchi chuan a soi ramdang mi singkhat sangruk ten Ukraine tan ralan do voin khan Zelensky chuan video toy ti chuak le in Russia beina laka an lak hong tlat ni in a soya nizan lama Moscow chuan sel le missile ron kap lut na sa hlea ma se kan la tol lovani ati kan la hnung tol lova kan zalin na atana be kan nia kan ke a phet lawang ala ti ve fan mai Ukraine tan hian khothlang lam chuan ral thuam an thon lut zut renga inbiak na lam soi pui a in ral thuam lam an ngai poimo sak me kani Zelensky chuan kumhni chung covid virus in min ti boi to a tuna virus dangin min run le me kani ti in Russia chu virus tharni inapu Zelensky chuan Russia sipai te hian an che dan an ron thlaka mi puipoi sei lo an beya Russia sipai chet na masa kan dang chata tuna kan mi puya an tuan me kani ati Putin a thung chuan Ukraine hruai tu te hi dictator diktak zo kan ni mi pui te chu in phen na lan mangani Ukraine mi pui te chu Putin le Zelensky ten an in chu me ka ti thei o me Russia in Ukraine mi pui tan chom do na apek na sat zia kan hria a tran pui na phur tu motor ringot po sang tel fe an ni Zelensky an Ukraine mi pui bei anga Russia apu na hi khovel ma Russia thiam lo chan na tu ra zon wang nge thu di ka soi comment lama in ngai dan ron tar lang ve reng te u Zelensky chuan Ukraine na atho thei to lova chu wangin pension po tu ma kan pe thei to lovani tuna hian ramdang mi singkhat sangruk rual ten Russia min do pui mek ati heng mi singkhat sangruk te hi foreigner volunteer an ni a an ram angaron tel ni lovin an mani du thu nge ya Ukraine sipai te pui tu an ni Russia sipai an do pui mek ani Ukraine President Zelensky hian thu soi po thiam veu ni in alanga mi teril ru khoi thei zonga tong kam man po thiam veu ni in alang baka an ram din mun enin har satna an to huna US le nei to lam hian an ron pui mai tura angai lain sangson hrek na le ral thuam ngai thua sak baka an ram tang le da si lova Ukraine mangin khothlang ho ten Russia an norvak vaka Zelensky an amal tor tame kani asasia an tol hlale daya Zelensky an tuarta ani bermai Zelensky chuan Indona rang Ukraine hian kan lo tuar chuak to a Indo pui pani na te Chernobyl nuclear chiat na te Crimea war te Soviet terror te kan lo tuar chuak ve to a ma se ram lian kan ni lo ram zau tak kan nei lem lo nuclear ral thuam po kan nei lova khovel sum don na oil le gas the chua tur po kan nei ve lova ma se mi pui kan nei kan rama kan chenga ram kan nei chumi atan chuan kan bei me kani ati Zelensky chuan Putin a chu ti hian ati in Russian tong mang ho chau te hne na ki ro khovel pumpuya ani lovin in ram chunga chau khan mi pui po in nga lom makta doi za som nga la in ni kha Ukraine ro pui ro se ati khum Russia sipai ron thok mek te kha an nai to hle ole video ma salama kan soinual to kha kan video entry te chuan in lo hre to hlom nge yang tuna Russia sipai Ukraine bei mek tu te hi advance chawan ni Russian sipai hlom lian tak mai sipai motor sang rual nen rel ang mai sei km tam taka sei ron in zui du te kha an ron nai zela heng sipai ron thok mek te hian Ukraine kho pui Kiev te Kharkiv te le Chernihiv le Mariupol te an ron nei to hle ni in British intelligence te chuan vo in tlai khan an puang Russian sipai nol pui te chu Kiev atanga km somthum chawa anom to ni in an soya mase Ukraine sipai te hi ama de atang to in an lo in buat sei thung khothlang hawin Ukraine an puina sa a intelligence thila te strategy lama te le sumle pai le ral thuam lama te khothlang sarkar hian an chom me ka ti thei Russian sipai hlom pui ron kalten har satna an to nan Ukraine sipai te chu an lei bridge te chu an lo bom chhia kong pui te chu ra phlak khopa nokin an lo siam motor chia le nok rang Russia sipai ron kaltlang thei lo na turin an lo block uluk na sa hle tuna tanga reivak lova in beina lian tham taka chua mel ta hle ani nunna tam taka luang to a Russia lam chuan ani tur ang kan ni to kan hlotlin ma chuan kan be yang anti ve tlat to a
Zelensky la in kan tol don lo ti in hun har sa takan to meka ami puite a fui phur ve so boka khotlang havin sumle pa iral thuam le intelligence lama an lo pui ve reng boka zan ina anin biak na tura hian enge ra tha a chhuwa don kan hrelem lova thil lian tham tak chu athleng ngai ni in an soi ole chanchin I hriat zung the nan he channel hi lo clear zel don khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ole